Igrati malo sa vama je Max i Vanja snima ovaj njegov prvi video. Vanja. Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj Veljkov novi klip. Ovo je zajednički. Link njegovog kanala ću ostaviti u deskripciji. Opisu videa, kaže, ne muči se. Šako. Ti igraš mid Zed, ja igram bot. A noobska ekipa, bre, vidiš, vidi nemamo ni džungla, nemamo ni, dobro imamo mi, oni imaju isto, ali nemamo ni supporta, ni ne znam nikom je ADC. Ja sam AD carry. A šta onda je Tristana, support? Nemam pojma. Inače, svi se što pratite Maxa, subajte na moj kanal. Sad... Čekaj samo čas. Biće u opisu videa. Pa bit će link, pa samo na kuću. Meni još nije ušlo, tebi? Meni nije još. Kako ovdje, znači... Aha, znači Lucin ide top izgleda kod njih. Čujte me ti. Vanja? Evo počela. Evo ga. I da, kupio sam Izraela tačno juče u pola jedan sam ga kupio. Inače mnogo je muče. Pre tačno juče, to si čuo sam. Juče. Pola. To je sinoć. Stani! Gdje ćeš ti ovamo? Hoću ti gađam. A. Joj, jebem ti FPS. Welcome to Summoner's Rift. Meni je FPS 123. Vjerovatno pošto sam skinuo sam. Fraps. 30 seconds until Vjerovatno minions ti je to spawn. ping FPS, meni 30-29, evo ga. Meni je 35 MS. Ti jebam moj kockice. FPS mi je 76. Evo sad je 106. A 34 MS nije na veliki. Jebem ti. Što? Minions have spawned. Izađi mi odavde, nisam da li četljivo. Evo je Vari dolazi kod vas. Koji nam idu? A, ovaj Twister. Razmislio sam se između ne Sina i između ovog ovdje Izraela, ali ipak sam uzeo Izraela, više mi se Vayne ili Sina. Pa ako hoćeš AD carry za jedna. Yo. Ne. Hoće biti sve. Jo, ja moram baš. U stvari ne moram. Ne, ovo kockice ne želim. Možda se čuje moj miš, pošto ja mnogo jako tapkam. Znači... živci. Ne znam uopće. Jebem ti.
Ne. Utakmice. Adoj. Urekli. Ukradi mi kill. I... An ally Umre has been slain. jebem ti sunce nije. Kako je te? Jo, da imam ulti, kako bi gađao odavde. Bolje mi jalu. Know your environment. Stvarno. Ulaga je kulo. A nije. Koja vama? Ti bi jeli sport, a? Joj. An ally has been slain. Koja se što? Agreed. Jo, nisam bacio već. A su mene stalno, brate. Veliki je FPS 93. To je bolje što je veće. This way. Sounds dangerous. I'm in. Znam što s njemu mnogo dugo pune moći. No time to wait. Jo, ovaj ne staje, brate, ne vidi, pa ne znam gdje je. Svaka tebi časta, Krišta. Koliko smo 4 Peti level. An ally has Kako been jebote? slain. Time to get our hands dirty. No time to Neće nas nestala partija. A neće, kad je Lubo ekip. To je i pored mene ladno lik. I neće pomoći. Let's go. Da. Nema pido može, to nije. Report, sad ću report. Šta ja treba da radim ovdje? An ally has been slain. Daj, brate, imamo bi sad skoro 2-1. Careful. Daj, bre, kako me nervira ovako. Iskoristim sve moći, heal force i... An enemy has been slain. This way. Я ураль дабл, организм слишком. 2-2. Daj, više ne verujem. Who needs a map?
Jo, više. Ovaj mrtav, Kuković. Killing spree. Enemy killing spree. Ovo se zove game, skoro. Know your environment. Vi dva. Ja sam ovako navikao da piše skoro, vremena skoro. Mora se biti na telefonu. A tako ja ću poludim, bez veze sam bacio ult. Dva KS i... Samo ću da buđem ovo bre... Iceborne... Red. Over here. Koliko HP-a ima? An enemy has been slain. Pa ti znaš kako mi je ukrala pre Ashley, ti ne znaš brate. Znači iz džungle došla i ukrala ga. Slain an enemy. Dobro. Know your environment. 1, 1, ja 3, 2. Enemy rampage. Ujdi bre što fida ova Tristana 0-4. An enemy has been slain. No time to waste. Got it. Šta tražimo ovoga? Ja ne, zaboravio sam da je ova druga, da V ne može na miniju, nego samo na ove, na njih. Careful. Ali stvarno me izravno je premoćan sam. Samo ima lošeg outplaya. Šalim se. An ally has been slain. Da, može da Ovaj se neće znati gdje se nalazi. ova ti stane, ona fida, brate, sve He ovo. is unstoppable. Ovo ko ja, sjeća se ga ono kad je bio skor Killing spree. u 11 minutu 5-0. Ja Republike. Aj, ubijete. Shut down. Rampage. Let's Ma go. nisam tebi. Your turret has been destroyed. Svakako ne veze. Znači 0-5, nek ide. Ja bih pošao da ide. 0-5. Napadni Napadni ga, neka napadne Ashley mut. Who needs a map? Nije Ahim je glavni. Bravo, može ona nekog solo ubije, vidiš. An enemy has been slain. Ja napiljam 4-3, volim ovo. Know your environment. Got it. Izvinite, zbog lošeg farma nisam uspio baš da farmam s ovim. Pa ja imam 42 minija, ne stižu sve.
Vidjet ću dobijem ja nekog. An enemy is dominating. Nije tu. Prvi klip da snimim. Kong. Prvi klip, meni će prvi klip na kanalu da bude vezano za LOL. Ćemo igrat ću LOL i pričat ću sve šta ću da radim. Jo, ne. Dobro, po mene nije stanovalo. Ja sam rani poješću, evo. Ovo je najzajebaniji. No time to waste. An enemy has been slain. A ovdje će neko doći, Da, uzem i ovaj. Agree, it's me. Zato kupim ovaj display, ovaj Dark Sound. Jel da kupim onaj što smo rekli da kupujemo prvi za Yasuo? Nemoj, brat, uzim bre. A ja ništa ovdje u komentu. Pa znam, ali... Uzmi ga, ajde, Magic Resist, dobro. Time to strike. Neću još. Na kraju ću negdje Hidru. Samo čas moram što vidim, što ću brzo. Nešto na telefonu klikit. Ovaj Lucija nas ubi. Got it. Evo mi vratit ću se. Kako je da je kao 3-1 na pitu? Tristan 0 koliko je ovo? An enemy is legendary. Te vidi ovog, 8-0. Ovi svi 1-4, 1-4, 2-5, 2-5. Kako? 7-0? 8. Znaš ovako, 7-0. Let's go. Čekaj me. Da. Bravo ti je. An ally has been slain. Rekt. An enemy has been slain. Shut down. Ja 6-4, nisam neki. Who needs a map? Da, ja mašao sam van, ne. Ja ću da, kad budem u uvodnom klipu, kad budem igrao LOL, da snimim šta ću da snimim i koje ću igrice snimim za YouTube. Ako neke igrice po vašim željama nisam stavio na spisak igrica, napišite u komentarima koje ćete igrice snimim. Evo luks. Beži stanovac. Nema moći. Ali ja. Sad ćete stanuje ovaj. Evo Koga? dolazi, evo me. Sad nemam što. Ajme napadati. An enemy Da has čekamo been 5 sekundi. Ne može, vrte, nasudano. Izvini, nisam vidio. Gdje sam? Beži. Ti da ne mogu ti stavim radim. Privuću ih. Beži, bre. Know your environment. Ne smijem na Lucija na 10-0. A mrtav je, ubio sam ga, ali... shut down. Shut down. 52. Da im ovaj reći.
I dobro, ništa, reći ću da ga bude uvodno klip. Pa to ti uvodno klip poslije prvi klip. A znam da kad bude snimio ono skroz sam. Reci sad što se mučiš. Pa me malo mi tu. Kako sam ja malo pretrolo sa Has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. An ally has been slain. Istina. Ja sam ono sa Zedom kad sam igrao, ja sam gledao, prvo ideš kako se zove drugu, pa prvu, pa treću. Nije nego druga, treća, pa ulti. Sedam, pet, ne ništa novo. Over here. I'll handle it. 0-9. Da uzem No malo time to farma. waste. An ally has been slain. It's all skill. Ako se uopće ne dokreći. An ally has been slain. Hands dirty. Ova kristana nas ubi. Over here. Samo kod njih je i ona video. Samo je mnogo njih. Ovo se ako je ubore. Enemy killing spree. Jaks. Let's go. Ono prije kad si igrao Breath of Jackson, kad si trovao, ono, trovao si i ovaj, kako zove, trovao i pobegao si. Pa nisi to i za predavanje. Enemy rampage. Ne. Enemy rampage. An enemy has been slain. An enemy is Ovo je unstoppable. mučenje nafina, sad može reći oči. Kako je, znaš gdje je otišao? Vidi se. Ovdje. Tu je otišao. A nije. An ally has Bravo, been slain. ti si pro. Šta ostaviš za neba, ej? Ne mogu reći. Izvim što nije bilo malo duže. Niko, da. Bilo je, Know nije your bilo ovo. environment. Snimio si Pa da, ti se. klipova o lovu. Zadnjih neki bio za 5 dana o lovu. Mi sad u zadnje vreme jesmo na raspustu, ali ja još slabije igram. Ja jučer igrao sam malo, nek nisam da jučer igrao nešto malo. Ja nisam odigrao jučer nijedno ni prekjučer. A prekjučer sam možda... Idiot.
Jebio. Nema nakuda. Ubijaj ti jedno. Shut down. Nakuda mi ne može. Pa vidim. Sedamnaest 3, toga 0-11 nakuda na pisara. Ne gledaš? A? Ne gledaš? 8-7. An enemy has been slain. An enemy is unstoppable. Know your environment. Znači nikad ne igrajte blind. Ja sam na blindu stalno, inače ja možda snimim ni cocikom. An ally has been Imam slain. jedan akaunt, An enemy has been slain. 10 je boli. Shut down. Kako nisam double uradio. Pa ne, to su neki primjeri. Molim? Nemam pojma. Who needs a map? Malo ne, ali... Shut down. Daj! Enemy double kill. This way. Koliko smo i ko? Da li imamo šuru zbog strane, brate? 0-12. Ja sam morao sada flashom, ubio bi me laganicu. Careful. Onda neko 19-3, što te virate mi? 20. Mogu brati nakuda, mnogo, 21. Izvinite što smo ovaj izgubili. Neću bre da su... Što? Pa više izgubimo i ko? Pa nema veze. Pa... Your turret has been destroyed. Deško sam move. Over here. Radi bi ja unki, nego ne vidim bez... Has been slain. Know your environment. Jer ti se vazi uvijek i to. Kako? Enemy Bezi. Zašto si morao? Da sam u barem kvadru dao. Over here. Molim te, kad bih mi sve napisao, ja su kad bi imali mnogo bolje. Careful. Pa nije hodlati, ne sam onda kao... Šta? Your turret has been destroyed. Jer sam bronz. Agreed. No time to waste. Ne. An enemy is unstoppable. Nisam ja tražio, znaš.
Needs a map. I ovdje meni ti više An kako. enemy is dominating. Nije nego, meni ovdje ne vidi se od nešto, neka mrlja na monitoru i onda ne vidim uopšte koji je to, ne vidim ništa. Got it. Pa kad si pravo Your vodom. turret has been Kad sam destroyed. bio mali, htio sam da ga čistim. Si ga barem učistio. Let's go. Has been slain. Who needs a map? An ally has been slain. Jo, fucking yes. Got it. Your turret has been destroyed. Su me ubili? No. Your inhibitor has been destroyed. Izvinite ljudi, 1 FPS. Enemy killing spree. An enemy has been Meni slain. 12. An enemy is godlike. Over here. Oh, Jezu. An ally has been slain. Ne mogu se pomerim. Careful. Your turret has been Ne destroyed. neko zez, izgubit ćemo ovako, znači. Your turret has been destroyed. Sad ću ti bacim uvod, pa vidim. Sam ga bar ubio. Jesu. A nisam kupio item. Ja nešto namještao iteme. Prvi poraz od kad snima. Ili drugi što već, ne znam. Prvi. I FPS i dalje vidim. I ok, ljudi, to je bilo to znamo to što tiče ove epizode. Hvala što ste gledali, ako vam se vidio, ostavite like, komentar i subscribe, a mi se vidimo vrlo uskoro. Veliki pozdrav za vas i ćao!